1 Samuel chapter 13. 1 Samuel chapter 13 and verse number 19. Kung nasa amen? Tanang maningdog palayo para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. First Samuel chapter 13, verse 19, 20, 21, 22. English unabasay kaduha. Now there was no smith found throughout all the land of Israel, for the Philistines said, lest the Hebrews make them swords or spears. But all the Israelites went down to the Philistines to sharpen every man his share and his coulter and his axe and his mattock. Abi na ko kanakong text verse pero dili man di ay. Verse 21. Yet they had a file for the mattocks and for the coulters and for the forks and for the axes and to sharpen the goads. So it came to pass in the day of battle that there was neither sword nor spear found in the hand of any of the people that were with Saul and Jonathan. But with Saul and Jonathan, his son, was there found. Masaya. Karon walay magsasalsal nga makaplagan lukob sa tibok yuta sa Israel. Sa yung pulong magsasalsal, minang tao nga maghimo sa mga butang gikan sa puthaw. It's kind of like panday sa puthaw. Can I say it like that? Panday sa puthaw. A smith sa English. Karon walay magsasalsal nga makaplagan lukob sa tibok yuta sa Israel kay ang mga Filistihanon niingon aron dili ang mga Hebreohanon maghimo kanila og mga espada o mga bangkaw apan ang tanan mga Israelianhon milugson ngadto sa mga Filistihanon aron sa pagpahait ang matag tao sa punta sa yang daro ug sa ulo sa yang daro ug yang atsa ug yang piko. Apan sila dunay limbas alang sa mga piko o alang sa mga ulo sa daro o alang sa mga karas o alang sa mga atsa o sa paghait sa mga ugsok. What is ugsok? Goad. Kita kabalo sa pulong ugsok. Kabalo mo? What is ugsok para nimo? Para sa yuta? Like the bar? That's not what goad means. Goad is usa ka kahoy nga talinis sa No, not a spear. Not a spear. Dili weapon ni. A goad is ang gigamit sa farmer aron magtunok sa baka ug siya magbira sa daro. That's goad. That's what you think of? What is that word you're saying? Kana bang unsay tawag? Ugsok. So gamiton pod para niya na. So dili kani ra. Sige, dili bara. Dali sama sa bara. That makes sense. Ugsok. Sama sa tunok. Sense in ok. Nailawa sa pagtunok. Balik na. Here we go. Busa, verse 22. Busa, kininaytabo diha sa adlaw sa gubat nga walay espada. Ni bangkaw nga nakaplagan diha ni bisan kinsa sa katawhan nga uban ni Solo ug Jonathan apan kang Solo ug Jonathan iyang anak dihay nakaplagan. Sa tibuok kasundalohan, duha kabuk lang ang ilang mga espada. Ang tanan sundalo nagasunod ni Saul. Walay espada, walay bangka, walay spear. Now I'll preach to you tonight on this topic. Wanted more smiths. What is that? Mas daghang magsasalsal? Masap yung kumubutang sa sign, wanted, usa ka cashier, di ba? Wanted, more smiths. Mas daghang pang magsasalsal. Magamputa, dahil kumumakalingkod para sa mensahe karon. Holy Father, would you bless the message tonight? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you give me a clear mind? Thank you for all the children who are here. Lord, I pray, Lord, that they would sit still and listen well. I pray, Lord, you'd help me, Lord, to maybe give a little bit extra humor and a little bit extra fun to keep the children's attention. Well, Lord, would you help everyone here to understand the truth tonight? Would you fill me with your spirit? Would you empower me? Would you bless our church, Lord? We love you. Bless the message, please. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Kining mga bersikulo magsamok kanako.
Verse 22 irritates me. What is that? Surah? Is it Samok is better than Surah? It irritates me. It says that at the beginning of 1 Samuel chapter 13, the Bible says Saul reigned 1 year, and when he had reigned 2 years. I don't know why God phrased it that way, but at the time of this story, si Saul ang hari sa Israel duwa ka tuig kapin. At least 2 years, but maybe 2.5, maybe even 3. Dugay na siya ang hari sa nasod sa Israel. Ang gingharian sa Israel, gipalibutan kanunay sa mga kaaway nga nagatake kanila. They had the Philistines towards the Mediterranean Sea. They had the Ammonites and the Edomites and the Moabites over here. They had the Syrians to the north. Everywhere you look, na sila mga kaaway. But for some reason, bisan kanunay na sila sa guba, batok sa lain-lain kaaway, for some reason, after 2 years, Saul, the king, had not prioritized making weapons. Wala siya naghimo nga prioridad alang sa iyang gingharian ang paghimo sa mga armas alang sa guba. It's not like he didn't expect the battle. They had battles all the time. Naiguba, kanunay. Sa wala pa siyang hari, naiguba. Ang rason, the truth is, ang rason nga siya nahimong hari, tungurang tao ganahan nga ang hari mo lead kanila nga to sa guba. What I show to you? Go back a couple chapters. Go to 1 Samuel chapter 8. We'll back up a few chapters. 1 Samuel chapter 8. 1 Samuel chapter 8, verse 20. Ang rason ang tao ganan sa hari, 2 reasons. Number 1, ganan sila maisama sa mga nasod nagpalibot kanila. That's a bad reason. But the second reason was they wanted somebody to fight the battle. 1 Samuel chapter 8, verse 20. Kung nanas, amen. That we may also, verse 19, sila nangayo sa hari, or before that, that we also may be like all the nations, and that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles. Aron kami usab maisama sa tanan nga mga nasod ug nga ang among hari mahimong maghukam kanamo ug mugawas sa tubangan namo ug moaway sa among mga gubat. Ngano man ang tao ganan sa hari? Because they wanted a brave leader to lead them into the battle. Now you would think, ikaw maghuno, natural nga kita magdahom. Kung ikaw ang bagong hari, first king sa nation of Israel, una sa tanan, wala naguna niya, you would think ang imong pinakauna nga prioridad, mao ang pagpangita sa usa ka smith nga makahimo sa mga espada para sa imong mga sundalo. You would think, importante ka na, kung kanunay na gubat, you kind of need weapons. Diba? But after 2 years, wala pa. He hadn't even tried. You would think kung ikaw ang hari, imong unang prioridad, mangita ko sa blacksmith, mangita ko sa magsasalsal. Bisan walay tao na ikahibulo sulod sa akong gingharian, muato ko sa laing nasod. I will look for someone. Magdala ko sa smith sulod sa nasod aron mag-train sa akong katawhan. Why would he not do that? For years, sila daog-daog. Is that the right word? Sila daog-daog sa Philistines. Kaya wala sila yung armas. Dayon nanay bagong hari o wala siya gibuha kabahin niya na. I don't understand that. I have a question for King Saul meaning a story. King Saul, what have you been doing for 2 years? Duha ka tuig, hari man ka, di kini nga panahon wala siya nabuang kabahin ni David, wala pa siya naggukod ni David bisan nasa kini nga panahon maayo pa siya nagsulay piyapon mo sunod sa Ginoo, pero wala siya nangita og smith. Wala siya nag-train, wala siya padala sa mga tao aron mangita sa smith nga nay kahibalo unsaon paghimo sa mga armas. What have you been doing? King Saul, ikaw gipili aron makigaway sa kaaway. Dayon dali ka maghimo sa mga armas para sa imong kasundaluhan. Kabalo siya nga gipalibutan siya sa kaaway.
Kabalo siya ang mga guba padulong. As soon as he became king, diretso na guba. And I have a question about that. What did he do with all the weapons after he won his first battle? Si King Saul gihimo na hari, but wala pa siya naghari gyud ibabaw sa nasod. He was already chosen, pero niuli siya, nagwork gihapon, humble gihapon siya, mapausanong gihapon, and nagikan siya sa umahan, nagpadaro siya sa uma, and he came home and he heard news, nakadoon siya sa balita. King Nahash, the king of the Ammonites, had attacked, or was preparing to attack. Michael, give me the whiteboard. I won't put it on the board. I don't makatawang kita makasabot. Si King Nahash, ang king sa Ammonites, naganda mo atake sa syudad gitawag Jabesh. I just lost it. Gilead. Jabesh Gilead. I'm going to show you on the map. I don't kamo makasabot sa story. Let me see if I'm... marker dito? Nah. Thank you, Brother Michael. Nag-draw ko ni Daghan. Magdalik ko. Here we go. Uh-oh. I need a marker, Smith. Ta-da! Here we go. So today, na Mediterranean Sea. Dere sa ubos na ay Egypt, kabay niya na dayon ang nasod dere. We're gonna push this down a little bit. We're gonna say this is the Sea of Galilee, dere ang Jordan River, dere ang Dead Sea. Si King Saul naghari dere sa Israel, wala pa gikonquer ang syudad sa Jerusalem dere. I think his kingdom was a little further north ni nga dapita. Jabesh Gilead, mauska syudad nga diri manggod do sa utlanan. Because when the children of Israel crossed the Jordan River, na 2.5 tribes nga naghangyo ni Moses, nindog yun nini nga lugar para sa mga karnero o baka. So mas mayo para kanamo kung kinik yun ang among bahin sa nasod o ang laing tribo pwede kuha sa mag-angkon sa ilaha diri sa pekas. So na tuluka tribo ni inik nga dapita dere. We had the tribe of Manasseh to the north, half of the tribe of Manasseh, and then we had Reuben and Gad. Nalimot ko, I think it was Reuben and Gad. Nalimot ko, dali importante. Pero diri sa utlanan gyud, way out at the edge of their country, was the city of Jabesh Gilead. It might have been a little further south. I think Gilead was a little further south. But dool kayo sa utlanan. And then on the other side over here, you had their enemy. Yes, the Ammonites were further south. This area up here is Syria. That kining adapita diri ang Ammonites, dayon Moabites, Edomites, uban pa. But the Ammonites, sa dihang si Saul nahimok ng hari, the Ammonites thought, kami sayon kayo maka-atake, meaning a syudad kay layo kayo gikan sa capital city, dili sila magatake kanamo, sayon kayo ni si Nahash, salbahis gyud si Nahash. Nagatake siya, nagdala siya sa tibok army dere aron magatake sa syudad sa Jabesh Gilead. Ug sila nagpadala sa mga messengers ngadto kaniyog, sila nang naghangyo, sige, wala mi gahom makiguba nimo. Unsay mong hangyo, unsay mong ganahan, unsay ipaningil nimo, paningil, I don't know how to say it. Pangilnon, it's a dumb word. Really ko makalitok. Hand of it. What do you want? They said, we will serve you. Kami mo dawa bisan unsay klase sa binihag, just ready me mo paubos, mo ilalom sa imong otoridad, unsay mong ganahan. And Nahash said, kini akong offer. Ako mo dawa sa inyong surrender kung makalugit ko sa tuong nga mata sa matag tao sulod sa syudad. Aron, what he said was to put a reproach on all of Israel. Aron magpakaulaw sa tibok nasod nga ako mas gamhanan, wala sila gahom sa pagpugong nako. That's what he wanted to do. He said, kung kamu mag-surrender, ako mo daw sa inyong surrender, pero mulugit ko sa right eye sa matag tao sa syudad. Bang is good.
Ug sa dihang si Saul, miuli, gikan sa iyang trabaho dito sa uma. Nakadungo siya sa balita. Kabayan ni Nahash. And he got so angry. Somebody read that verse this morning. Diba? No, it was something else about anger. I forget who that was in Sunday school this morning. He got so angry. The Bible says, he took, I don't know if it was a sword. I think he somewhere got a sword. Og what's the word I'm looking for? Putol? Nagputol siya sa duwa ka baka nga nagbira sa yang daro. He chopped them in pieces and he gave messengers. Each messenger got a piece of a cow. Nindot yun. Ikaw ang mailman mo dala sa baka. Nindot yun. And each messenger went, sila nagkala sa tibok nasod sa tibok gingharian sa Israel, sa Judah, everywhere. Sila nagbiyahe. And Saul said, kini man ang mahitabo sa baka ni bisang kinsang tao nga dili mo sunod na ko nga to sa guba. If you don't follow, I will come to your house and I will chop up your cows. That kanayang hulga. O ang Biblia nagingon, ang kahadlok sa Ginoo midangat kanila. O silang tanan migawas and nagsunod ni Saul. The Bible says with one heart they follow. I think that's the phrase he uses. They followed after Saul, and Saul marched sa tibok gabii. Nag-cross siya sa Jordan River. Nag-march siya sa tibok gabii. And nag-surprise attack. Batok ni Nahash, they didn't expect it. They arrived early in the morning. Nag-atake na dakong kadaugan. Ang Diyos mihatay sa kadaugan. I have a question. What did you do with all of Nahash's swords? Nagpatay ka daghang tao diri. Asay lang armas. 2 years mo labay. Si Saul o Jonathan lang na espada. Walay espada. Walay bangkaw sa tibok kasundalohan. Say, well, Pastor Mike, what kind of weapons did they use? Ilang gidala bisan nun sa nasa balay. Naiatsa sa balay? Can you kill somebody with this? Yes. Pero mas mayo ang espada. Diba? Kani maghamit diya sa guba, pero mas mayo gyud ang espada. Where am I in this outline? My question for King Saul, kini manggura kung pangutanan ni Saul. How is it possible? Nga ikaw, hapit na makiguba sa pinakadakong kaaway sa imong nasod, the Philistines. Historically, sila ang inyong kaaway, kamo nakigubat nila, sukat, dugay na gyud. How is it possible that none of your soldiers have swords? And he had an army of 3,000 men who were regular soldiers. O bisan sila, wala espada. Chapter 13 talks about he had 2,000 and Jonathan had 1,000. How is it possible? Kiyot sa nga, kininay tabo, na nakayguba o gimong mga soldiers walay armas. It's not like he didn't know. Kabalo siya padulong ang gubat. Apan si Saul walay paningkamot sa pag-train, pagsuhol, pagpangita, wala. And when the battle came, kini ang klase sa weapons gidala sa iyang katawhan. Dali armas ni. Kalamiton ni. Magamit. Pero dali fair ang gubat. Why would Saul allow that? Ano tayo problema sa imong huna-huna? I'll be honest, I have no answer to the question. Wala ko sure. Nagtapol siya, wala siya nakakita nga importante. I just don't understand. I would just like to say, Saul, ang pag-develop, ang paghimo sa mga armas, that should be your highest priority as a king during wartime. Diba? I have a question. How do you train your men to fight when they don't have weapons? Unsa nimo pag-train? What do you do in training camp? Can you imagine training camp? Ang tanan tao nagdala sa ilang mga galamitong gikan sa balay. Imagine because sa training camp. We're gonna have a training camp this afternoon. Let's see here. Gilboy Alisa, Jacob Alisa, Christian Alisa, Jomar Alisa. Come on. Dali. Pagdali. All right. We're gonna have training camp. Julius, ikaw po Alisa, dari ka. Dari mo, makiguba. All right.
Now you guys are Israelites. Come on, put kinang kauban. All right, let's see here. Let's see, Romel, Iderica, Alisa, hurry. Jomar, ang mga naminyo dere. Alisa, mga uli tao batok sa mga naminyo dere. Brother JD, naminyo ka dere ka. Alisa, Brother JD. Brother Michael. Now, look at me. Be mature. Don't be stupid. Naay weapon para nimo. Ayaw paggamit. Nindog yuri mong armas dia. Imo apod. Now, sorry kayo guys. Wala ko'y mayong armas para ninyo, so hindi mo ha. Mag-training ta karon ha. Og napud ko'y mga shields para ninyo, mga shields ni mga taming. Imo ana. Imong shield ya. Mas duol na. Kana. There we go. Right there kana. Alright. Ayo napud diri para nimo. Alright. Now, kumong doa sa front, kay kumong ang may shield. Abri na! Alright. Okay, rin, kanito rin. Wow! Nanagway po nga tana. Unsa ni mo pag-training din nga kahimtang? Unsa on pag-practice? Kung naglaong ka, okay, musulod ni sa guba, basin siya what's the word, magtabangay sila na they'll kill somebody so makakuha na sa yung espada, di ba? Pero bisan mo kuha sa espada sa kaaway dito sa guba, wala training unsang paggamit. I mean, really? Unsa bang ilang tsansa? When you see this situation here, magsugod ka nga, masayon, masabtan. Watch now, shh. Sa tibuok paghari ni Saul, balik-balik mo, kita ka, nga nasa mga sundalo, nag-AWOL. Kinsa ka nakasabot sa phrase, AWOL, absent, without, leave. Wala na nanghid, pero nagbiya na. Why do you think he was always losing soldiers? Because he didn't treat them right. Dili kompleto ang ilang equipment. Dili sakto ang ilang training. That is the reason, balik-balik, ikaw mo basa, nawala ang mga sundalo. O ang taong nagsunod yapon niya, nagkurog yun, hadlok kayo. For some reason, Saul did not understand why this was a bad idea. Kinsa ka na mo kita sa guba, dere. Kinsa ka na mo kita. You guys are vile. You are evil. Mom Meredith, Brother JD, Mom Meredith raised her hand. She wants to see this battle. I'm a little nervous about this. All right, give me the weapons. All right. Ay, pwede ka mo maglingkod. Ay, ikaw na. Ay, balik na rin. Balik, ayaw pagkawat. Nakuha ko matana. Kini mga sundalo human sa training camp. Ready ba sila sa gubat? Dili. Na, pwede ba ang Diyos mo tabang kanila aron mo daog yapon? Siyempre. Pero naay dakong kakulang sa ilang training. Tungod naay kakulang sa pagpangulo. There's something wrong with the leader. I want you to think with me. Watch now. Saul had a sword. Jonathan had a sword. Pero ang tanang tao nagsunod nila, wala. Now wait a minute. He was asking them to risk their lives. Something risk their lives. The Visayan for risk is deep. Mangahas. Mangahas, dali common. Pero dakong peligro sila mamatay diya sa gubat. Any battle na chance ng mga sundalo mamatay, nangayo siya nga sila mo sunod niya bisan dako gyud ang peligro. Dayon dali kompleto ang iyang gihatag nila. 2 years na gyud, 2 years kapin. Wala espada.
Nagpadala siya sa iyang katawhan nga to sa guba diing dako gyud ang peligro, pero wala siya mihatag kanila sa saktong kasangkapan, saktong armas. And here's the message today. For decades, English una, for decades, that is exactly what missionaries have done to Filipino pastors. Decades, man. Missionaries have been in the Philippines since 1945 at the end of World War II, I'm sorry. That's 80 years na. 2025 ni. You say, Pastor Mike, what do you mean? Okay, panaglitan. I'm going to speak half English, half Visayas. My outline is English. So, kini atong buhaton. When I say atong, I mean kita nga mga missionary dari sa Pilipinas. Kita mo kuha sa uska lalaki nga naiguma sa Diyos, excited ka ba sa pagpangalaga sa Ginoo, pero gamayang iyang English. Dayon, atong ibutang siya diya sa Bible College, o sa upat ka tuig, kita mo tudlo niya sa English lang. Ang tanan pagtudlo, English. Ang tanan niyang notes, English. Tanan niyang pagsabot sa doktrina, English. Ang tanan niyang tests, English. Ang tanan niyang outside reading assignments, English. Tanan niyang pagtuon sa pulong sa Diyos, English. Tanan niyang mga mensahe, gisula sa English. Dayon, mag-graduate siya gikan sa Bible College. Kita mo hatag kaniya sa English Bible, or basin Bisaya pod, pero lalong gyud wala siya nakasabot, kay wala nakadungog sa iyang tibok panon sa Bible College. Muhatag kaniya sa English Bible, muhatag kaniya sa English Songbook. Dayon, kita mo sulti, ato na ka sa baboy sa bukid, magsugod ka sa church diha sa lugar, din walay daw kabalo sa English. Ug unsa ba ang iyang chance dito? Ang tanan niyang understanding sa doktrina, English. Iyang Biblia, English. So kinahanglan siya mubasa, magsulay makasabot sa English, basin sakto yung understanding, basin dili. Dayon mag-translate siya, aron mo pasabot sa tao. Dayon magduda ta, nga naman, wala siya nag-uswag kayo dito sa bukid. We didn't give him the right weapons. And when I say we, I mean the missionaries. It's the American missionaries' fault. Kita mo padala sa pastor nga to sa bukid or nga to sa province, nga to sa barangay, layo nga barangay. Dalita mo hatag kaniya sa study materials. Basing pipila ka books. Pero English kaya po ng mga books. So nag-usa ka, maisugo nga, Pilipino nga pastor, magsulong nga to sa guba, batok sa yawa. Pero wala siya mayong armas para sa guba dito sa bukid. Kung magsugod siya sa church dito sa siyudad, mas daghang tao kabalo sa English, pwede siya magsagol. Kung naa siya mayong nga translation sa Biblia sa lingwahe sa tao, many times, siya, ang bisa ng pastor, wala nakasabot sa lalong nga mga pulong sa Bisaya. Kaya ang tanan niyang training, English. Ang tanan, deep theological words nga nahibaloan niya, English. Dayon, mobot siya sa lugar, diin, walay tao kabalo sa English. Kung magsulay siya, uy, kung saan ako pag-translate, hini nga mga idea, wala siya kabalo, kaya 4 years English lang. Pero ang iyang tinuod lingwahe, the language of his heart is Visayan or Tagalog or Ilonggo. Couple months, 2 ka bulan nilabay, natingala ko na ay usa ka maayong nga pastor. Nag-message na ko. I mean, this is a good guy. Smart kaayo siya. Pipila ka bulan nilabay, nagsugod siya sa mission work dito sa mas kamay nga lungsod. Bright kaayo kining tawhana. He's an engineering student. So wala pa siya nag-Bible school. Nag-engineering gyud siya. Bright kaayo siya. Siya nag-send ako sa message, Pastor Mike, pwede ko mga tanan nimo? I said, pwede. He said, in English, he said, how do you explain the concept of eternal life in Visayan? I thought, what?
I don't understand the question. Giyon sa nga ikaw nagsoon upat ka tuig sa Bible school pero wala gyud ka nagpasabot sa expression eternal life. And I didn't want to embarrass him, but I didn't understand why he was asking. So ako nagtubag, I said, well, akong favorite term ang kinabuhing walay katapusan kay klaro gyud sa Bisaya pero pwede pod gamito ng ang hangtod sa kantoran or kinabuhing dayon pero akong favorite kinabuhing walay katapusan kay ang tanan tawo makasabot ni ana. But I didn't know how to answer because I didn't want to embarrass him, but I didn't really understand why he didn't know that. I'll tell you why I didn't know it. Ang tanan niyang doktrina English ug karon nagsulay siya motulo sa Bisaya. And he has a Cebuano Bible, but I guess he struggles with the deep Bisaya. I don't know. And I don't misunderstand me. Wala ko nagsaway kaniya. I was confused. We gave him an axe, not a sword. Magamit yapon, pero mas mayo kung naibangkaw. Mas mayo kung naespada. Kini ang problema diri sa Pilipinas. The harvest is so ripe. I forgot the word for ripe. Hinog kaayo ang alanihon all the time in the Philippines. Makasowaning ka bisan asa. I know there's some places that are a little harder here in Mindanao tungkol sa mga Muslim or lain-lain situation na mga lugar diri sa proper nga mas gahi ang mga tao kay Catholic yun. But in general, you can go sowaning anywhere in the Philippines na mga tao maluwas. It's not like sowaning in America, I promise you. Pwede ka mag-sowaning sa US, mag-knock ka 100 doors ug walay tao maminaw. Kana mahimok yun. It is very possible. Wala ka mo kabalo sa blessing nga ikaw makasowaning diri. So, hinog gyud ang alanihon dere. And daghang gyud ang mga tao nga ready na gyud maminaw. So here's the problem. We're in such a hurry to send out pastors. We haven't taken the time to create the weapons they need for the battle. Wala ta nagahin, and when I say ta, I'm sorry, me. Wala me nagahin. I'm talking about the American missionaries who first brought the gospel. Wala mi nagahin sa tayong magikinahanglan aron mag-develop sa mga armas nga gikinahanglan sa mga tao nga mag-start sa ministry dito sa bukid or dito sa mga syudad, mga lungsod, mas kamay ang English. Bisan diri sa dapitan, mas kamay ang English kaysa Dumaguete. Dito sa Dumaguete, pwede ka mag-sow ni Matagadlaw o kung bisan English lang ka ug na kay opportunity mag-share Matagadlaw. Kay daghang tao kabalo sa English, kay daghang university. It's not like that here. O kung ikaw mo ato sa mas kamay nga mga lugar, mas kamay na ang English. It's funny how na mga tao nga mga Pilipino nga hana sa English kay nagdako diha sa dako nga syudad, so nag-assume sila ang tanan Pilipino sa manako. Pero tungod Bisayan ka, wa ka kabalo. Mo ato ka sa Pulanggo, mag-story sa mga tao, wala ka kabalo nga Bisaya lang sila kay magbinasaya mo. So dagang Pilipino maghuno, ang tanan sila kabalo sa Bisaya. Kami kabalo sa English, sama na mo. Dili manggod. We haven't taken the time in the Philippines to give our soldiers, the men of God, the Filipino pastors, we haven't given them the weapons they need. Panaglitan. Ang pagkanta. Kanaus ka dakong bahin sa Kristohanong kinabuhi diya sa Biblia. The Bible says in Psalm 47 verse 6, listen to this. Sing praises to God. Sing praises. Sing praises unto our King. Sing praises. Ika mo lang ta sa tibok Old Testament. Mukita kaniyana. Diya sa New Testament, daghang pod kabahin sa pagkanta. Daghang kantahon. Singing is part of your walk with God. Ang pagkanta mang bahin sa mong relasyon sa Diyos. Singing is important. However, the Bible is very clear. We're supposed to sing with understanding. Verse 7. I just read Psalm 47, verse 6. Paminaw sa verse 7. For God is the King of all the earth. Sing ye praises with understanding. Kayang Diyos, maong hari sa tibok yuta, pag-awit kamo o mga pagdayeg, uban ang pagsabot. Or we could also say, nga may pagsabot. Can I say, kung ikaw mo kanta, pero wala nakasabot sa lyrics,
Kanang mayong nga tuno lang pero walay pulos para sa imong Kristohanong kinabuhi. You say, well, what about the New Testament? How about this verse? 1 Corinthians 14:15. What is it then? I will pray with the Spirit, and I will pray with the understanding also. Meaning, mag-ampo ko, aron ng tao makasabot sa akong pagampo. That verse right there is the reason that sometimes I try to pray in Visayan, because Paul said, when I pray, I want the people listening to understand. Not always, because sometimes it's not comfortable, but I'm trying. Slowly, over about the last 6 months, I try to pray in Visayan. This verse is the reason. I mean, when I'm praying in church. Dito sa akong opisina, English lang gyapon. Verse 16. Else, when thou shalt bless with thy spirit, meaning magdayeg sa Ginoo diya sa imong pagampo, how shall he that occupieth the room of the unlearned say amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest? For thou verily givest thanks well, but the other is not edified. I did not get the verse that I needed. Verse 17. I did not copy verse 18. 1 Corinthians, turn to me, 1 Corinthians, kaya wala ko nag-copy and paste sa tanan. 1 Corinthians chapter 14. I didn't get verse 18. 1 Corinthians chapter 14, nasayop ko sa akong pagandam. 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14 and verse 18. Nope. It was 15. I skipped the first verse. Now, nasayop ko sa akong pagcopy. Look back at verse 15. 1 Corinthians chapter 14, verse 15. What is it then? I will pray with the Spirit, and I will pray with the understanding also. I did read this. I just got distracted. I will sing with the Spirit, and I will sing with the understanding also. Ako moawit uban sa Espiritu, ug ako moawit uban sa pagpanabot. Pila kaha or pila kakaha? I can't read your mouth. Pila kaha ka, maayong Baptist diri sa Pilipinas. Muato sa church, matag si mana, ug mukanta sa nindot nga mga kantohon, pero wala nakasabot sa bisan unsa nga ilang gikanta. Daghan. What was the expression you used, Brother Michael? Kanta-kanta lang. Nalingaw, pero wala na tandog diri. How about this? Paminaw nining nga lyrics. You'll know the tune, but listen to the lyrics in English. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Springs of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Let's just be honest. Daghan kamo, wala nakasabot ni Hana. Bisan Hana sa imong English, kana lalong good. Bisan ang mga Amerikano, wala nakasabot ni Hana. Pero kini, o tubod sa panalangin, kini akong hangyora. Ang ako ang kasing-kasing, ipaduyog zimoha. Basin, wala ka nakasabot sa pulong duyog, pero sayo nga magpasabot. Duyog means set in tune. Mag-uyon ang tuno aron pariyo sa lain. Magkanta ko uban sa piano. Ang piano pwede magduyog na ko sa akong pagkanta. It's not hard to understand. Matandog ang kasing-kasing kung masabtan. How about this one? A mighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, he amidst the flood of mortal ills prevailing. And everybody says, I like the tune. What does it mean? Unsay pasabot? Huh? Of mortal ills prevailing? What? Diba? So we take an English songbook and give it to the pastor and say, go preach on the mountain. Ug yang mga membro mo kanta. Unsa ba? Diba? How about this?
Ang atong Diyos ang ligong dangpanan, nga dili gayon magapakyas. Diha sa tanan siya ang tigtabang, sa kalisod nga nagaawas. Mas nindo, di ba? Ang atong Diyos, likon siya, dangpanan na lang kanato, dili siya mapakyas. How about this one? The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and color streaming, the right and wrong engaged today. I'll be honest, I didn't understand those lyrics until it was time to translate. Sa dayang nag-andam ko mag-translate, nag-stop ko, naghuno-hunat yun. Bisang kabalo ko niya ng asong sukad gamay ko, wala ko nakasabot hangtod nag-translate na. Ana-ana kita sa guban, mga sundalo ni Jesus. Kita maghanay, batoks kaaway, ug mo tindog alang sa krus. Nasabtan ba? Yeah. Sabtan. Colossians chapter 3, turn there with me if you would. Colossians chapter 3, verse 16. Colossians chapter 3, verse 16. You're going to see something I bet you've never noticed before. Colossians 3:16. Kung nana, say amen? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs. Did you get that? Psalms, hymns, and spiritual songs are supposed to teach and admonish us. Let's see what that is in Visayas. Tugoti ang pulong ni Kristo magpuyo diya kaninyo nga madagayaon diya sa tibo kaalam nga nagatudlo ug nagatambag sa usa ug usa diha sa mga solmo ug mga alawiton ug espirituhanong mga awit nga nagaawit ubang ang grasya diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Ginoo. I have a question. Unsa nimo pagtudlo sa uban pinaagi sa kantohon kung ang tao wala nakasabot sa lyrics? What I'm saying is, we're taking our best young men and sending them into the ministry, and then we don't give them any weapons. Here you go. Pwede ka magsugod sa church. Pwede ka makiguba sa yawa gamit nini. Or gamit kini, however you say, I don't know. Another huge part of the work of God is studying the Bible. Us kalaing nga dakong nga bahin sa buluaton sa Dios mang pagtuon sa Biblia. Turn with me. No, don't turn. I want you to listen. Ayaw pag-turn kay uban ninyo na ibasay nga Biblia, and I want you to just listen. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Listen carefully. Gillette, can you come erase this board for me? I'm going to have you write something. Bring your Bible because you're going to write a sentence for me. I want you to write. Look here. I have two right here. Uskang magbubuha nga nagkinahanglang nga dili maulawan. Write that one first, just that bold, and then write it correctly. Uskang magbubuha nga wala nagakinahanglan. Sakto ba wala? Wala nagakinahanglan nga maulawan. Write those two, just the bold line. Let me read you a line. Paminaw. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself. You're going to erase all that. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Listen very carefully. A workman that needeth not to be ashamed. I have a question. Do you understand that? Some of you do. Some of you don't. Say, how do you know that, Pastor Mike? Kay bisan ang mga translators sa Visayang Biblia, nalibog kabayan ni ini nga English. And those translators are much smarter than me. I just happen to be an English speaker. I'm going to read you two translations of that line. Let me read the whole verse. Pagtuon, go ahead and write it. Write both, just the line I showed you that. Pagtuon sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahimutan sa Diyos. Now listen carefully. Two ways to translate it. Usa ka magbubuha nga nagakinahanglang nga dili maulawan. Or the other way, usa ka magbubuha nga wala nagakinahanglang nga maulawan.
Do you understand the difference between those two Visayan lines? So the question is, which one's correct? A workman that needeth not to be ashamed. The workman means ang tao nga naghimo sa buluhaton sa Diyos. A workman that needeth not to be ashamed. Two options. Uska magbubuha nga nagakinahanglang nga dili maulawan, or uska magbubuha, we don't need to write this again kay pareho ni, uska magbubuha nga wala nagakinahanglan nga maulawan. The question is, which one is correct? Ay, don't answer. Ikaw rin mo lantaw para sa mong kaugalingon. Nga, wala nagakinahanglan nga, wala ni, nga maulawan. Kana. Uska magbubuha nga nagakinahanglan nga dali maulawan, or uska magbubuha nga wala nagakinahanglan nga maulawan. How many of you think you know? How many, I'm not gonna call on you, ya maulaw, dali ko magtawag sa mga. How many of you think you know? Kinsa nagduda? The correct translation is nga wala nagakinahanglan. That's very clear in the English. So let me ask you a question. Kung naay uska Pilipino nga medyo sa English, pero siya mismo wala siya Visayan Biblia, that means siya kanunay kinahanglan mag-translate sa matag verse lang sa iyang kaugalingon. Pila ka panahon kaha masayop siya sa iyang pagka-translate. Kung dili siya train kaayo para sa linguistics, pila ka panahon masayop siya? Daghan. We need Filipino pastors who have good study resources. Kung ikaw mo sulod sa opisina ni bisang kinsa nga pastor dito sa US, ang tanan na bookshelf na puno sa books, ang uban basahon kabahin sa lain-lain bahin sa ministry, Christian life, daghang topics. Dayon ang tanan pastor na mga study resources, concordances, dictionaries, uban pa. Now some use the internet now because there's all kinds of opportunities, apps and stuff like that. But any real man of God has books if he's serious in America. Pero diri sa Pilipinas, kita mo padala sa pastor mag-start sa church, wala siya books. Wala siya mga glossaries or dictionaries. It's not because he's bad. It's not available. Nobody's made them. Binasaya.com. But there's no dictionary that says, in the Visayan Bible, this word means this. The most important part of understanding the Bible is understanding what the words mean. Diba? Once in a while, usahay na mga Amerikano nga pastor mo anhi diri sa Pilipinas, and they'll have a pastor's conference. Kung mga pastor nga Filipino mga pastor magtigom sa conference, and the pastor say, we're going to help you, we're going to help the Filipinos, we're going to give you resources. But do you know what they give them? Books like these. Do you know what this is? These are not study resources. They're outline books. Na yung mga outlines ng pastor makabaro aron muwali. This is what we give to Filipino pastors. This is not what Filipino pastors need. This is not studying. This is laziness. Why is it that Americans come to the Philippines and give pastors outlines? That's not what we need here. Pastors need to write their own outlines. Kung dili magikan sa imong kasing-kasing, dili imo gayud. Walay kalayo, walay tinindogan, there's no fire. Kinahanglan ka mo tuon aron mukat-on alang sa imong kaugalingon. And this is what we give to Filipinos. You know why? Americans don't believe that Filipinos are smart enough to write their own outlines. I disagree.
I believe Filipinos need resources so you can study by yourself. That's why we started working on the Visayan glossary a long time ago. Wala panahuman, but we're working on it. Say, Pastor Mike, why do we have a songbook? Because nobody else made one. And I think Filipinos need materials, weapons that they can use in the Philippines. Nothing wrong with English, but in the Philippines, this is English. In America, English is a sword. In the Philippines, it's this. Magamit, but it's not the best. Am I making sense to y'all? I'll be honest. I think this is an insult to the Filipino people. Pero nako insulto ni. I know. Dali ka break ka ayo sa makanamo sa US. So, kami mo hatag kaninyo sa mga outline. What? Do you know why people think that about Filipinos? Because they don't speak Cebuano. I speak Cebuano. So do you know what I know? Break ka ayo ang mga Cebuano. Wako sure kabayan sa Tagalog, pero break ka ayo ang mga Cebuano. Sorry for the name. Filipinos are very intelligent. It's just English is not your first language. There are a few people who are more comfortable in English than Cebuano or more comfortable in English than Tagalog. But most Filipinos, mas komportable ka sa Bisaya. So kung mag-study ka sa English, na yung mga sayop sa mga Amerikano maghuna-huna, dili siya break sa makanamo. Duh! Kung ikaw mo katun sa Bisaya, ikaw man ang masayop o ang mga Pilipino maghuna-huna, dili break kayo ng mga Amerikano. It's a language thing. This is an insult. You don't need outlines as a preacher. You need books so you can study and learn for yourself. Am I making sense? Kung wala ka nakasabot sa mga pulong sa Visayan Biblia, kinahanglan ka mo katun sa meaning. Kanara. Do you know what I do when I'm reading in English and I find a word that I don't know? I look it up in the dictionary. And it explains to me in English what it means, the English word means. Do you know what we need? Kinahanglan ta sa book, sa Visayan dictionary or glossary nga magpasabot sa Bisaya, unsay pasabot sa Visayan pulong sa Visayan Biblia. We call it a glossary. Illustration. Let me read you a verse. Paminaw nini. If you think you understand the word, raise your hand. O ang mga opisyal sa mga anak sa Israel nga sa kang Faraon nga mga tigdumala sa tahas, gitakda ibabaw kanila, gipang bunalan o gipang sukna. Nganon wala kamo nakatuman sa inyong mga tahas sa paghimo o tisa kagahapon o karong adlaw. Unsay pasabot sa gipang sukna? Does anybody know? Does anybody know gipang sukna? Anybody? Brother Nestor, of course, Brother Nestor knows all Visayan words. Brother Nestor wrote the Visayan language. And Brother Michael, do you know gipang sukna? Does anybody else know gipang? Brother JD? I'm Irish. Good. Gipang sukna means, we would say in English, demand. Or, the way we define it in our glossary, ang pagpugo sa uban nga mutubag sa pangutana. You must answer. So if a pastor is reading, nag-study siya para sa iyang mensahe, ug mubasa siya niya na, bisan na siya medyo nga understanding tungod sa context, unsa niya pagtudlo, he needs a glossary, he needs a dictionary. Magalantaw siya. He said, let me tell you what, ako mo pasabot nimo, unsay pasabot sa pulong sukna. And then you give a Visayan definition. O ang tanan tao, oh, nakasabot na. Diba? That's what we do in English. Kung ang pastor magwali dito sa US, o mubasa sa lalong nga pulong sa English, he just says, ako mo pasabot nimo what that means. Shouldn't we do the same thing in Visayan? How about this one? Romans 12:3. Paminaw. Kay ako mag-ingon, pinaagi sa grasya nga gikahatag nga rin kanako sa matag tao nga anak ninyo sa dili paghuno-huna sa iyang kaugalingon nga mas labaw pa kaysa iyang angay nga huna-hunaon. Apan sa paghuno-huna nga maligdong, sumala sa giapod-apod sa Dios ngadto sa matag-us ka tao nga sukod sa pagtuo. Ako nagwali kabayan ini nga pulong so ang uban ninyo ba sinainomdom? What is maligdong? Nainomdom ba maligdong? Kinsa naghuno-huna kabalo ka sa maligdong?
Ay, ha? Kini ang atong definition sa maligdong. Matinud-anon sa kinatibuk-an. Walay pagpakaroning nun. Tinuod sa kinatibuk-an. Or how about this? Diya sa New Testament, ang pulong maligdong ay gamay nga diferensya usahay. Ang paagi sa paghunuhuna nga mahiuyon sa Diyos nung pamatasan. That's what we just read here. That you think in according to God's wisdom and character. Sakto nga hunuhuna. It's the English word, sober. Tarong nga hunuhuna. So here's the question. Pastor Mike, what's the point? Unsay mong punto nining tanan? Why are you preaching about this? Here's the message tonight. It's very simple. Kabalo ko nga lahi ang atong church sa daghang laing churches. Kabalo ko pipila lang ang atong mga activities diri sa atong church. And I understand. Nakasabot ko nga importante ang mga activities para sa uska church. Labaw pa diri sa Pilipinas kaysa US. That's just the truth. Nakasabot ko nga importante ang mga activities pero pipila man ang mga activities. Kabalo ko nga hinay-hinay ang institute para ninyo nga mga students. I know that. But there's a reason. And here's the reason. God has called your pastor to be a smith, not an army commander. Ang Diyos nagtawag sa imong pastor sa pag-develop sa mga armas nga gikinahanglan sa mga Visayan speakers para sa buluhaton sa Diyos. This songbook, do you know how many thousands of hours we've put into this songbook? Thousands and thousands and thousands. Pero kung kita mo kanta sa mga songs ni ini, matandog ba ang imong kasing-kasing? Matandog. Kaya nga naman, God has called your pastor to be a smith. And I know that can be frustrating sometimes, especially para ninyong mga students sa atong institute. Pastor Mike, dugay mi, wala nagklase. Kaya nga naman, because it takes a long time to develop weapons. Dugay man ang pag-develop sa mga armas na gamiton, dugay gayon. People can, if Jesus doesn't come back, people will still be using these songs 100 years from now, I promise. I promise. Say, so Pastor Mike, what is the message? Here's the message. Let's just accept the uniqueness of the ministry God has given us here. Let's embrace it. Something you embrace, it probably means halog, but in this sentence, embrace means kinasing-kasing nga pagdawat sa tawag sa Ginoo para sa atong church. Do you ever get, naay karon, let's see, Brother Michael nag-lead sa, kung ikaw tintalan, ayaw pagtugyan, ug ang uban ninyo nasayop sa lyrics. Kay bago ang lyrics, di ba? Uban ninyo nasayop. I forget which line it is. I forget where it is in the song, but we changed the lyrics. Pastor Mike, nga naman na-change the lyrics, pag-usab. Because we're trying to sharpen the sword so it's at the very best it can ever be. So some church has to go through the process of developing the sword so we can give it to other pastors to use in their ministry and help the Visayan-speaking people. Nagbaid ta sa espada. That's God calling on the ministry here. God didn't call me to be a general. Now we are going to have more activities. Brother JD is going to lead the activity tonight. I'm planning on having another one next month. I do want to have classes. I do want to do the things that a church needs to do, but at the same time, it takes a lot of time to sharpen the sword. Daghang oras ang gikinahanglan aron magbaid sa espada na gamiton sa mga pastor diha sa ministry. I think God, I'll tell you something else. Last week, your pastor started programming. Nagsugod ko katon sa pag-program. Kalit lang. I learned in 1 week, I learned a lot. Say, why do you think that is? Because I think we're going to put the glossary in an app for the cell phone. Kay mahal ang pag-print. Pero sayong kayo, ipadala sa link. Here's a link. Pwede ka mag-download sa app para sa imong phone o ang pastor maka-study, makagamit sa Cebuano glossary aron mogamit sa iyang pagandam sa mga mensahe.
Your pastor's a smith. I'm not a general. So let's just accept our unusual ministry and enjoy serving God. Magdawa lang ta sa kababuton sa Diyos lang sa atong ministry, I believe we're going to develop the weapons that people use for a long time. I don't think that makes us special, but it does make us different. That's the message tonight. I don't think we need an invitation. It's not that kind of a sermon. Pero usang, Pastor, kinahanglan magpassport sa mga membro sa rason sa among paagi. Si Pastor Mike, murag natugay-tugay. Man, what? I know. But we're doing something special for God. The science speakers need books. The science preachers need study materials. And I think God wants us to develop them here. The science speakers need songs. So we're going to follow God's will. But for tonight, we're going to enjoy a little activity together. Amen? Let's pray and we'll be dismissed.